UMLA ka South Shillong ba san bor shulai hakasni sajan ula play pajba halu lightly project badang shudapshna hapo ka constituency ki bakintup ye ki artali ki surak do bilan kawai hakasnong madan laban bat kawai hakasnong riat laban kinjat football ya ka surak hamadan laban nasna hakajinglut ka bakot prapulai lak tingka katbaya ka bahariat laban kinjat football lasna hakajinglut ka bakot sanpanyo lak tingka Hagani ka juk asni uniu MLE ula play paj baru ya ka jaka sum bat ka jaka lit penkhana ka balasna na ka benta ki nong satjan hakas nong riat laban ki jat football ki balaidan lang hagani ka sngi ki kintup ya executive engineer ka tanat PWD ba N Lingdo ka ADC kong D Kharmalki ki officer na ki wei ki tanat sarkar bat kumju ki nong yalam snong jong kamaran laban bat riat laban ki jat football Habajade kesurak hakas nang riat laban UMLA ula pintip basyen kin sasdang no ya ka second phase la kumnu hau nai lur. Ulayat hu basyen kin sayo ru bachna ya ka cultural center ka bandan lang nadu ka jaka yang kali ka jaka longjing lang bat ka office trekam jong ka dor barsnong seng samla bat ru na benta ki seng long kimi. Kade ka surak ka bakadu tama po sor sulong kapan poi hadu kejat jong long silong. Ha ta. But ila yo play yang surok manawan baca mentanya play hang nak kerja buat di rumah aslo ila pintip sapi kana kum diwol kala hakapor ka jomba iba ni bangwai tu play lang memilih hakapor dari mana wala pembuat ini bania wara ya kana ka kum diwol ya sina ngo itu mulai lapor lapar te kebetulan terungba ya kan ikut diwan kan prano kira yo laila lai kur lai prala assumption kalau mulai mah tekan dulu ka parking ikut kersieng baru ETC kondoli kita diskus tentang angna hapua yang perlu ke jaga parking desi kan badan mon rumah stong ka ila on perlu parking no yang ban football lani berpro parking ba kinja ila bagi am da ya le kai basketball niki volleyball kanyara ke kino susnong sate stong pro abun ki building di labi kan kami ya kaca tak kali kata ni apa ini berbuat sebuah sorok sa tu tayar satu kir dan mengsiap ne kan wala era je kan jerit lu ya fun kan yo fun ngador stong bukan lam sakri tentang jidor kamu jongki kampa mapor bakat lu kayeng dan ikatua chicken roll atau slap labanjan mungkin ka fund niyo kongki welfare fund dan bosna rupiah tu ya pi menegiri si ngam sila yo por na bodeli ki arsitek ini lawan Mas Prakash Dharma lawan bipen perhan ila pandai bang ramai dari pasong dari jungo tingin yo agak cakap cuma ni yo going start ground kawan ada Robert Stone senin jono committee hall makanya saya fee jono surat kuih aku kan bol ngin sayo itu mana bol going start ground akabat dah yo start ground lala organize bol akabat tim na bol sor slow kapsor ke ni kai kalau ra mo por nai por ni le football na kat do kalau ra mo kalau ra cim kira yo kan kamai bedi jadi syar so di chips di kuai di pati mo kan keslong te kini kini bangna ya perkatamu tu tadi keslong te kada ka trek nimpat pulau rumah asyong tu bisa pet kada ka second phase dengan surok ngira yo sanction ba ngatrai barang do mundo na len ko pludi ba ki kontraktor lara bakadang slap ne si by September first week in Islam ngat so buat bu mau ngurim rengkat pada Robert Snow bagi orang sesuatu bono dia begini cuak jadi senang mo dia kiwi di jenuh kamu jom hidup si Iwan hai juga soal tentang si Iwan gara-gara kesem beri batu jenabar saya sisiin nganum kret day na gara-gara kesem beri cuma kerja football konrod ayat lapan kalau pelong MDC yang haruskan kendai sepat lebih besar tak perlu bah kalau mengambil sisa sih, kalau mengambil risau sih, kita isi dengan job election, but kreasi pun kita ikut nasi spa, mana kan ada di selection